Yes, watu wangu. Huyu ni senior tena amekuja. Senior chairman amekuja tena siku ya leo. Ile tu mambo tu yetu ya boda pia ni kazi. Boda pia ni kazi kwa sababu inaleta mapato na bado industry ina grow, watu wanaendelea kukua kwa wingi. Siku ya leo nataka nizungumzie kuhusu maana wa kukua na stakabadhi au sana license. Nimekuwa katika hali ya boda kwa miaka kadhaa, lakini unapata kwamba kuna watu ambaye wanachukulia boda tu kama kazi tu ya kupita, lakini hawaichukuli kama kazi ya muhimu sana kwa maisha yao. Unapata mtu ako pale kwa stage anafanya kazi, siku inaisha, lakini hana document. Hata nilipatana mmoja wao nikashangaa sana wakati aliniambia kwamba kuna kazi ilitokelezea rafiki yake alikuwa nayo ya delivery, na alipoulizwa kama ako na license ikapatikana kwamba hana. Hiyo kazi ilimpita. Na kusema kweli huyu kijana alilia machozi sababu alikuwa anatarajia apate hiyo kazi kwa sababu huyo jamaa alikuwa rafiki yake. Lakini kwa sababu hakuwa na license haikumwezesha yeye kupata hiyo kazi. Na alipokuwa akinielezea aliniambia kwamba mapato hiyo kazi ilikuwa mazuri sana. Na ndiposa nimekuja siku ya leo ili niwahimize wanabodaboda. Tafadhali tu tafuta hiyo license ukue nayo. Sababu unaweza kuwa uko pale kwa stage na upate siku moja bahati imekuja tu ya kwamba yule ambaye ako na license atapata kipato, atapata kazi ambayo itamwezesha kupata kipato kizuri. Tafadhali tu nawaomba msikue kama ule kijana ambaye alilia, ambaye sasa anatafuta njia ya kupata hiyo license. Na pia kuna ile kitu ambayo sisi wanabodaboda tumezoea ya kwamba kwa sababu unafanya kazi unaanza ingia shule na ushindwe hata kumaliza hiyo shule sababu unaona kwamba hakuna haja, unaenda pale unaona kama una waste time. Hakuna ku waste time kwa shule. Enda shule, soma, maliza, jitahidi, pata hiyo stakabadhi, pata hiyo license na mambo yako yatakuwa sawa. Sina mambo mengi siku ya leo, lakini tutaendelea kwenda mbele, tutajua namna gani ili tuweze kusaidia wenzetu na huko mbele namna gani. Asanteni sana. Endelea kusubscribe ili tuweze kusaidiana na wengine pia na wengine wasaidike. Asante.